Ngiyakubusela ngegama likaJesu kuphina kuphi lapho ukhona khona ufanana leliphuba lelihle leNkulunkulu ukuthi lamuhla ulalele iRhapsody lekuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lemuhla ke lisomva ngemashumi lamabili nemfica enyangeni yeNgongoni eminyakeni wa 2024. Namuhla ke umfundisi uthi yokhela lomlilo ngekuzindla ngelivi. Amen. Yokhela lomlilo ngekuzindla ngelivi. Kanti ke uvula umlayeto wakhe ngelivesi eBhayibhelini leli kuthi Ihlabelelo 39 verse 3 lelithi, inhlitiyo yami yavutha yashisa ngekhathi kwami, ngisacabanga ngizindla ngaloko kwaphembeka umlilo kimi ngathi made ngakhuluma. Amen. Umhlabeleli kuleli vesi lelingenhla wathi ngisacabanga ngizindla kwaphembeka umlilo. Lokho kusitshela ngemvula enemandla ngekuzindla kwenta umlilo wakamoya uvuthe kukhwetela ke ligcozi lwakho. Yini lokugatsile lokuhlelile lokuhlosile lofuna kukwenda kulomnyaka lotako, ungatibeka endleleni lefanele futhi ke ukhwetele lugcozi lwakho ngikuthatha isikhathi uzindla ngelivi. Jeremiah njengemhlabeleli kuJeremiah 20 verse 9 wakhetha ungasaphinza khulume ngaNkulunkulu, kodwa lo mlilo ngekhathi kuye livi laNkulunkulu enhlitweni yakhe lavutha kakhulu kangangekuthi akakhonanga kudibamba. Jeremiah 5 verse 14 uthi, ngase ngithi ngeke ngisambida futhi ngeke ngisakhuluma egameni lakhe, kodwa livi lakhe lalisenhlitweni yami lishisa njengemlilo lovalelwe emathanjeni ami, futhi sengithiniwe kulibanzetela ngekhathi kimi ngempela ngingasakhoni. Ngako naku lokushiwo nguSimakade uNkulunkulu longisomandla, njengoba ukhuluma lelivi buka la ngitawenda emavi ami emlonyeni wakho abe ngumlilo, labamvu babe dinkuni batawudliwa ngiwo. Futhi ke kuJeremiah 23 verse 29 iBhayibheli lithi, livi lami alinje ngawo yini umlilo, kusho Simakade, kona alinjengaso yini samvu, sona lesibhidlita livala libe dicucu. Livi laNkulunkulu lichaza njengemlilo nehamela licheketa emavala abe netincedo. Sewuvele ke ucele ngamoya longcwele, ngawo ke umlilo waNkulunkulu usemoyeni wakho. Kodwa kuze wokhele lo mlilo kufanele uzindle ngelivi. Uma livi lisenhlitweni yakho njengomlilo lovuthayo angeke uthule, utawuhlala ulikhwetela lolugcozi. Amen. Sisanza ke kufundza kubaprofeti lababili David naJeremiah bebakwadi kuvuthela uNkulunkulu futhi basihlephulela lemfihlo yabo kuzindla ngelivi laNkulunkulu ngokwenta ube nesibinzi sekukhuluma livi ngeshisekelo nekuciniseka. Ngako usathandaza uzila ulungiselela umnyaka lotako yenda siciniseke ukuthi uzindla ngelivi laNkulunkulu ngekucaphela. Thandaza ngeshisekelo ngetilime uzindle ngelivi ukuze ufike esigabeni lapho khona ukhuluma lo mlilo longekhathi kuwe futhi kuphocelele lokuncoba iNkosi Jesu Kristu lakwendile esikhundleni sakho. Amen. Isho njalo ke iRhapsody yalomuhla kanti kuqhubeka naso sifumvo ungafonza ku1 Timothy 4 verse 15 naJoshua 1 verse 8 kanye naJeremiah 20 verse 9. Amen. Nyaloke sitawusho na umthandazo utawusho emva kwami uthi babe lothandzekako, ngiyakubonga ngelivi lakho lelivutha enhlitweni yami, lingikhuthata kumemetela ngesibinzi liqiniso lakho nenhloso ngempilo yami, nekuphocelela insamvo yakho emhlabeni nasetimpilweni tebantfu emhlabeni wonke. Ngisaveta futhi ngikhuluma inkhatimlo yakho kuto tonke tingoni tempilo yami egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyethemba ukuthi uyijabulele iRhapsody yalamuhla, wabusiseka nasemoyeni wakho lapho khona Pastor Chris beyakathe asikhuthata ukuthi yokhela lo mlilo ngekuzindla ngelivi. Amen. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nangu umthandazo emva kwami. Shano ke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni.
Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yokuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha, sengidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabandi ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhla akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe uNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla. Amen.